u Podunavsku konfederaciju. Imamo Poljsku koja je idejni tvorac Intermarijuma, imamo Mađarsku koja se zalaže koja se zalagala u 19. veku za Podunavsku konfederaciju, imamo Češku, Slovačku, koje su tu, ajde da kažemo, u tim idejama, što tiče konkretno u odnosu na Pilsudskog, oni su dobili svoju državu u Čekoslovačku i nisu htjeli da utapaju svoju državnost u bilo kakvu integraciju. Što se Mađara tiče, dobro znamo da je nakon Prvog svjetskog rata ona podeljena Trianonom i to je ostala jedna ide nacionalne traume i oni su htjeli pošto potpuno da povrate te trianonske granice, ali nisu u suštini obe te današnje te moderne države, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, one nisu u vreme Pilsudskog nisu bile zainteresovane za Intermariju. Ali danas, kako vidimo, prosto to je opet se na neki način istorija ponavlja. S jedne strane imamo taj Brisel, koji je takav kakav je ta jedna njihova birokracija, i s druge strane opet imamo ovu rusku invaziju na Ukrajinu, gde se opet, naročito kod Poljaka, su na neki način isti ti osjećaji vraćanja u vreme 19. veka, gde je Poljska između opet nekakva dva, da kažemo, carstva. Tako da eto, još je Poljska nje izginjela, odnosno u ostanu Srbiju je davno si zaspala, ja bih završio tim. Hvala. Evo, dao mi je ovdje šlagvort gospodin Danilo Filipović, da kažem da evo baš pre nekoliko dana je došla vest da je ovaj novi mađarski premijer Peter Mađar, od koga nismo znali šta da očekujemo. Ja prvi kao odvojeni državljani nisam glasao za njega, imao sam neke strahove, ali evo dao je jednu izjavu koju smo protumačili kao jako pozitivnu, da će se zalagati za širenje Višegradske grupe. I spomenuo je neke zemlje koje, evo tu su, mislim i sad iznad nas, njihove zastave, spomenuo je Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju i Bugarsku. Sad, naravno, neko je rekao, sad mislim čak da je u publici da je spominjao i Srbiju, ja nisam našao taj podatak, ali mi kao udruženje smatramo da je mesto Srbije baš u Višegradskom grupu, baš u Intermarijumu, tako da kogod i od naših gledalca, evo sad da ću ih pozvati, ako se sa nama slaže, može da nas nađe i preko interneta, ovdje ćemo podeliti neke materijale. Tako da, evo, polako se približavamo kraju našeg skupa. Samo pre nego što dam reč vama, poštovanim gledalcima, želim jednu stvar da vas obavestim u vezi sa radom naše organizacije, koja nije direktno vezano za istoriju, a i jeste i nije, vi prosudite sami, ali nažalost, pre određenog, mislim, naša organizacija, čak prvi put kad se pojavila u javnosti, to je bilo kada je otišla u Vrbas da proba da sačuva jedan divan objekat koji ćete sad da vidite, to je Vila Špit u Vrbasu. Mi smo došli svojim aktivistima, ako ništa drugo, da pokušamo da povećamo svest ljudi da je taj objekat u opasnosti. Nažalost, upravo na čemu smo se mi bojali se desilo, to je investitor je koristeći bukvalno rupu u zakonu i namernu nesavesnost institucija. On je, kako se zove, porušio isti objekat i naša pravna služba je pripremila jednu krivičnu prijavu kako protiv gospodina, pod navodnicima, gospodina investitora, tako i protiv lica u tim, da kažemo, lokalnim samozavodima po Vrbasu, i ona će biti, evo, može da se slika i krivična prijava, bit će predata u narednih 7 dana od strane naše pravne službe. Pa, zločin uvek traži kaznu. I ako se ikada desi da se mi za nešto budemo pitali, pravit ćemo opet istu ovakvu zgradu, a ako treba i od imovine gospodina koji mislio tako da se ponaša. Sada hvala svima veliko na pažnji i ako bi neko želeo da postavi neko pitanje, bilo kome od nas trojice, nam bi bilo drago da odgovorimo. Ako ne, onda ćemo ovim da... Ne, mnogo podsjećam pošlet na Cromwell, nekako, samo što su različite okolnosti, plano nije bilo ničega, ali
Ja sam razmišljala o tom poređenju, šta više kao jedan u suštini republikanac koji se popunio protiv kralja, nažalost za razliku od Cromwella koji je uspeo u svojoj revoluciji, Kossuth nije uspeo, ali mislim da je Kossuth veći demokrat od Cromwella. Cromwell vrlo brzo kada je došao na vlast, on je rasturio parlament i rekao je, gospodin u parlamentu, rekao je i previše ste dugo sedeli ovde za ono malo dobro koje ste učinili. I zatvori parlament i vladao je manje više diktatorski do kraja života, a zatim je ostavio vladavinu svom sinu, tako da je postao neka vrsta monarha, tako da... Gospodinu Pavlu. Samo, imate još nešto da dodate? Dobro, Pavlu, pošto... Interesantan je jedan primjer vezan za poljsko-češku generalnu politiku i njihove odnose. Naime, u 10. veku je Boleslav Hrabri praktično nakratko vladao zajedno nad Poljskom, Češkom i Slovačkom. Tako da možemo se zapitati da li je možda na neki način bilo moguće nekakva zapadno-slovenska zajednička država. A i bilo je više trenutaka gde su zapravo zapadni Sloveni praktično imali neku zajedničku političku temu. To su bile te veze. Čak ima, jedan podatak, 1945. je Stalin predlagao da se Poljska i Čekoslovačka zapravo ujedine, a brojni ljudi koji su bili za Benešove dekrete i tako dalje su predlagali da se teritorija lužičkih Srba pripoji Čekoslovačkoj 1945. Tako da mislim, postoji to, da li su možda izučavali taj aspekt relacije Čekoslovačke i Poljske. Ovo je to pitanje uključeno. Dobro, ne ovako, samo da imamo u vidu jednu stvar. Dakle, kada je u pitanju početak, da kažemo, Drugi svjetski rat, ali prosto moment koji je tu vrlo bitan jeste, dakle, kada Poljska zapravo prva napada Čekoslovačku. I da je zapravo tu onako Hitler vrlo, da kažemo, pokvareno pravo ruke, otprilike rekao, evo, ko je rasturio Versajsku Evropu, upravo to Poljska. Oni su, kao što znamo, isto tako Poljska i Treći rajh imali potpisan pakt o nenapadanju. Poljska Litvaniju napala isto? Da, ali ovaj moment kada su oni napadli Čekoslovačku, to je suštinsko... Učestvovala je Poljska u Minhenskom sporazumu, dobila kad je podeljena Čekoslovačka, to se retko se spominja, ali Poljska je jedan grad. Dobro, Švedska. Da, delove Švedska. Tako da kada u pitanju, dobro, to ste sad spomenuli Lužičke Srbe, pošto sam se ja bavio Lužičkim Srbima i ovde pre nekih 10 godina, tačnije 2007. godine je bio Dušan Šolta na Filološkom fakultetu. I ovom prilikom mu se zahvaljujem i svim ljudima u Srpskom muzeju i izdavačkoj kući Domovine iz Budišina, odnosno Valcena. Dakle, postala je ideja i te 1918. godine da se prosto žive Lužička Srbija, odnosno ne postoji kao jedna kompaktna celina, pošto tamo postoje ti gornjo-lužički Srbi i donjo-lužički Srbi koji čak imaju različiti jezika, ima ih negdje oko 40 godina, dakle bila je ta ideja, bila je ideja isto tako posle Drugog svjetskog rata da se oni pripoje, međutim, upravo zbog vrlo malog broja stanovnika, a velike teritorije koja bi trebala da se pripoji Čekoslovačkoj se od toga odustalo. Mislim, očigledno je da, što smo videli prilikom podele Čekoslovačke, Slovačka je, kao što znamo, sad imala jednu svoju politiku u odnosu na Češku, tako da ideja o nekoj zapadno-slovenskoj uniji bila bi pod nekim znakom pitanja jedin danas u budućnosti u jednoj novoj Evropi, u jednom novom poretku koji imamo i informatičku revoluciju i sve možemo da gledamo na to drugačije. Pa da, tu se može primetiti i još jedan aspekt. Recimo, sad da postoji ta prisutska birokratija i ovog pokret i sve te stvari, sad se vidi da bez obzira na izraziti sekularizam češkog društva i izrazito težnju ka hrišćanskom identitetu, pa čak i klerikalizmu u Poljskoj, da zapravo Poljska, Češka i Slovačka se ideološki čak mnogo više slažu nego što bi se slagali sa recimo Briselom. I čak se faktički formira političko mišljenje u Intermariumu, jer u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, u Estoniji, Letoniji i Litvaniji
mogu pokret i te takve stvari, pa onda nepotrebna briselska birokratija, te jedan mandarinski sistem praktično se formira, oni su jako nepopularni, tako da tu postoji zapravo zainteresno da se formira jedan vid povezane Evrope, ali ne jedne povezane Evrope na bazi eto, Habsburška dinastija na neki način bila nosilac izrazito konzervativnog pristupa u 19. veka, a da je paradoksalno Otto von Habsburg bio jedan od ljudi koji su omogućili da se sruši ta globalna zavesa i da se poveže Evropa 1992. godine kada je formirana Evropska unija. Da, on je bio jedan od osnivača pan-evropskog pokreta, imali su pan-evropski piknik. Tim što je Otto von Habsburg, ako nisam toliko pratio njegov deo, on je bio na nekim demokratskim linijama, kao Helmut Kohl. Pa da, bio je tip politike kao recimo u Jugoslaviji što je bio, na primjer, Vojislav Koštunica ili tako nešto, i ti demohrišćani i jedan ovdje neki vid, da se tako izrazimo, konzervativaca pa i neokonzervativaca, oni su recimo ogromnu podršku imali tokom 2000. Tako da je to taj faktor, samo što oni nisu dovoljno dobro čuvali konzervativne vrednosti u periodu 2000. To je ono problema. Dobro. Mislim da je sada vreme, pošto je još malo, pa će biti tačno 2 sata od zakazanog početka tribine, da pređemo na neformalan deo. Zahvaljujemo se prostoru, odnosno lokalu Mali Prag, preko puta Velikog Praga. Nije li to slučajno kao srednja evropska organizacija, baš da se u Pragu, da se srećemo. To nije ni malo slučajno i pozivam ko je zainteresovan, ovde delimo ono kao i svi koji teže nekim političkim radom da podijeli upaljače, bedževe, letke, to je u Srbiji deo našeg folklora. Tako da hvala veliko na pažnji i molim vas da ne zaboravite, ovo ne ide na kameru, ali da platite cen kod gostina. Da snimam i dalje. Dobro, pa i seći ćemo. Da. Da snimam dalje ili...